Inshuti bakunze bacu reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ndabizizwa mudukurikiye muri benshi cyane mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Mudukurikiye kandi muri impande zitandukanye z'isi, murasirazuba bwo hagati, ibintu ntabwo byoroshye hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israel, ibitero bya hato na hato kuva Iran yagabwaho igitero na Amerika gufatanya na Israel kikaza guhitana bamwe mu bayobozi bakomeye cyane muri iki gihugu cya Iran. Ariko kandi murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirutse gufatira ibihano bikomeye cyane Leta y'u Rwanda, by'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda, ariko namwe mu bajenerali bakomeye cyane barimo General Mbaka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda General Vincent Nyakarundi ni Major General, akaba rero n'abari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, ariko kandi harimo na Stanislas ndetse n'uwitwa Ruki Karusisi. Hanyuma rero hari amakuru akomeye cyane, murabizi ko Leta ya Kongo yaje guhita isohora itangazo igaragaza ko yishimiye cyangwa se yishima hejuru yuko u Rwanda rwafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko Repubulika Demokarasi ya Kongo ntange mu bambari bayo mu bindi bihugu bitandukanye mu Burundi, Bubiligi bagendaga babyifuza umunsi ku wundi ko u Rwanda rwafatirwa ibihano, kubera yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23, ibirego u Rwanda rwakanyirwaga gusa ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, aho u Rwanda rwo rugashinja RC ko ifatanya na FDLR mu FDLR umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ubarizwa mu mashyamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nta banga ririmo kuko na raporo zitandukanye za UN zagiye zigaragaza ko FDLR yifatanya mu buryo buhoraho na FARDC, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuki Kongo idashaka gusenya burundu umutwe wa FDLR kandi bikuye amasezerano yasinywe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 mwaka ushize 2025, ni kimwe mu bikomeza kugenda abyibazwa uyu munsi. U Rwanda rumaze gusohora itangazo rikomeye cyane nyuma y'uko Leta ya Kongo yishongoye kuri Rwanda, ariko kandi mbere gato y'uko tujya kuri iryo tangazo reka mbanze mbabwire ko mu makuru mu buryo bwinshi amake. Hari amakuru kandi avuga yuko General Makenga, uyu nguyu umugaba mukuru w'ingabo za RKM23, akaba ari Leta ya Kongo, mu by'ukuri yagiye yishima hejuru cyane ko General Makenga ashobora kuba yarahitanywe n'ibitero bitandukanye, ihuriro cyangwa se coalition imo FARDC, FDLR, FDNB, ingabo z'igihugu cy'u Burundi, abacansho batandukanye bashobora kuba baragabye mu bice bitandukanye za Rubaya, za Masisi na za Minembwe. Ariko amakuru avuga yuko General Makenga yongeye kugaragara mu ruhame. Umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa AFC M23 ariko General Sultan Makenga yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'iminsi yavugwa ibihuha bitandukanye ku buzima bwe. Amakuru rero kandi avuga ko kuwa mbere tariki ya 2 Werurwe nibwo General Makenga yagaragaye mu kigo cya gisirikare cya Mangabo giherereye muri teritwari ya Rucuru, ubwo yaritabiriye umuhango wo gusoza amahugurwa ku basirikare b'umutwe udasanzwe 1518 AFC M23 yungutse, nk'uko amakuru abishimangira. General Sultan Makenga mu ijambo yavugiye yagaragaje impungenge z'ibitero bya drone ingabo za Leta ya Kongo Kinshasa zikomeje kugaba mu duce dutuwe n'abaturage benshi, kubyo abenshi rero babitakarizamo ubuzima, nk'uko amakuru bivuga. Uyu musirikare mu butumwa rero yahaye bariya bakomando yabasabye gusanga nta gukererwa bagenzi babo bari ku mirongo y'urugamba itandukanye mu rwego rwo gukomeza kandi ubutumwa bwo kubohora ndetse no kurinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ingabo za FARDC ni ingabo zirangwa n'imigirire mibi itandukanye kandi niyo turwanya, yemwe n'umuyobozi wazo Tshisekedi ubwe yavuze ko ingabo ze ari z'abasabirizi. Ibyo byerekana ko ari we musabirizi makuru, sibyo? Ati mwanze kuguma mu ngabo z'abasabirizi, muhitamo kandi kwihuza n'ingabo zigamije kwishyira ukizana mu rwego rwo kubohora igihugu cyanyu, abavandimwe banyu ndetse n'abanyekongo bose muri rusange. Yakomeje agira ati ndababwiye nti guhera uyu munsi tariki ya 2 Werurwe muri abasirikare ba RKM23 mwarangije amahugurwa yanyu, ubu kandi mushobora kwambara ingofero zanyu muri rusange. General Makenga yongeye kugaragara kandi mu ruhame nyuma y'igihe kigera ku cyumweru havugwa ibihuha bitandukanye ku buzima bwe. Ni nyuma y'igitero cya drone ingabo za Leta ya RDC kandi zagabye mu gace ka Rubaya tariki 24 Gashyantare kikicirwamo abasirikare ba AFC M23 bari muri Lieutenant Colonel Biringoma wari umuvugizi w'igisirikare cyuriya amutwe. Nyuma kiriya gitero hakwirakwijwe inkuru z'uko na General Makenga yayishwe, mu gihe izindi zavugaga ko yakomeretse bikomeye cyane. Hanyuma rero reka tugaruke ku itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda nyuma y'ibihano bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda nk'urwego RDF, Rwanda Defense Force, ndetse
n'abajenerali bagera kuri 4. Icyo rero u Rwanda ruvuga ku bihano Amerika yafatiye RDF gisirikare cy'u Rwanda n'abayobozi bayo muri rusange. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abayobozi bakuru bazo bigoreka imiterere y'amakimbirane muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru abivuga. Kuri uwa mbere tariki ya 2 kandi Werurwe nibwo Amerika yafata ibihano RDF gisirikare cy'u Rwanda n'abayobozi bayo barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Roki Karusisi ndetse n'umuyobozi w'ingabo zo mu mutwe udasanzwe Brigade General Gashugi Stanislas. Amerika ishinja RDF gisirikare cy'u Rwanda n'abayobozi gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwana ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa 23. Guverinoma y'u Rwanda kandi bitangazo risubiza kuri biriya bihano yasohoye yavuze ko kuba rero ibihano byafashwe byibasira uruhande rumwe muri ziriya nzira y'amahoro mu buryo budakwiye, ati bigoreka ukuri ndetse kandi bikagaragaza mu buryo butari bwo imiterere nyayo y'amakimbirane ari mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje kandi ko ibitero bya drone n'ibyo ku butaka bikomeje kandi kugabwa n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo Kinshasa nta kurobanura, bigaragaza kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano byakozwe na RDC. Ikindi bikaba kandi bikomeje gutwara ubuzima bwa benshi muri rusange. U Rwanda rwashimangiye ko kurinda igihugu cyacu n'ikirango gikomeye ingabo z'u Rwanda kandi zitwarana ishema. Wagaragaje kandi ko ihuriro ry'ingabo za Kinshasa rigizwe n'abacanshuro b'abanyamahanga, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR bagifatanya na FARDC ku rugamba, mu gihe kandi amasezerano ya Washington RDC yiyemeje guhagarika burundu kandi mu buryo bugaragara inkunga ya leta yayo kuri FDLR n'indi mitwe bifatanya. Guverinoma yunzemo iti u Rwanda rwiyemeje kandi byimazeyo gukura ingabo zarwo aho ziri mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo kandi yakubahiriza ibyo yiyemeje muri rusange. Munyamakuru reka mbabwire ko yitwa Benjamin Netanyahu agereranya ubutegetsi bwa Iran n'umwanzi wa kera uvugwa muri Bibiliya. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ku cyumweru yifashishije amagambo yo muri Torah agereranya ubutegetsi bwa Iran ndetse na Maleki, umwanzi wa kera kuvugwa muri Bibiliya y'Abaheburayo. Hanyuma rero nk'uko byatangajwe na Middle East Monitor, ayo magambo yayavugiye aho igisasu cya Misiri bivuga ko cyaturutse muri Iran cyaguye. Yagize ati mu isomo rya Torah ati ryo muri iki cyumweru dusoma ngo mwibuke ibyo Abamaleki yabagiriye, turibuka kandi tugakora. Mu byanditswe by'Abaheburayo Abamaleki avugwa nk'umwanzi uhoraho w'Abayisiraheli. Hari umurongo wa Bibiliya igice cya mbere Samuel wa mbere igice cya 15 umurongo wa 3 uvuga itegeko ryo kubarwanya rikomeye cyane, amagambo bamwe ku rwego mpuzamahanga banenga ko ashobora kandi kumvikana nkashishikariza kurimbura burundu. So bwa mbere Netanyahu kandi akoresheje igereranya mu Kwakira 23 ubwo hashyirwagaho guverinoma y'ubumwe mu bihe by'intambara, yongeye kandi kwifashisha ijambo Abamaleki yerekeza kuri Hamas ndetse no mu ntangiriro z'igitero cy'ingabo za Israel muri Gaza muri rusange. Aya magambo yateje impaka zikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga ndetse anagarukwaho mu rubanza Afurika y'Epfo yarezemo Israel mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera International Court of Justice, ivuga ko hari imvugo kandi ishobora kandi gusobanurwa nk'ishishikariza kurimbura burundu. Netanyahu we yireguye avuga ko ayo magambo atari uguhamagarira kurimbura abantu, ahubwo ari kwibutsa amateka y'iterabwoba rikomeye Abayahudi banyuzemo nk'iry'Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi muri rusange. Ariko kandi makuru akaba avuga ko bibaye mu gihe umwuka mubi hagati ya Israel na Iran ukomeje kandi kuzamuka, buri ruhande rushinjanya ibitero no gushaka kandi guhungabanya umutekano w'akarere ku burasirazuba bwo hagati muri rusange. Duhindure ingingo mu yandi makuru mbabwire ko Red Tabara yanyomoje Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, wavuze ko u Rwanda ari rwo rwayijyanye mu misozi miremire. Umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Burundi wanyomoje Minisitiri Patrick Muyaya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wiruka gushinja u Rwanda kuba ari rwo rwawujyanye mu misozi miremire yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Patrick Muyaya usanzwe ari minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho wa RDC akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu yatangarije ari amagambo mu kiganiro yatanze muri kaminuza ya St Paul i Ottawa muri Canada
tariki 25 Gashyantare 2026. Yumvikanye agira ati kubera ko mwavuze ku mateka byari ngombwa kwibutsa ko abanyamurenge batuye mu misozi miremire batigeze kandi na rimwe nk'umuryango baba inshuti z'u Rwanda, ahubwo kuva mwaka w'1996 ndetse na mbere yaho gato ati abanyarwanda bajyanye Red Tabara aho ari bo ati barwanye bashaka no guhirika ubutegetsi mu Burundi. Red Tabara mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Werurwe yagaragaje ko kwari amagambo nkariya yaravuzwe n'umuntu uri ku rwego rwa Patrick Muyabiteje impungenge z'uko Kinshasa kandi nyumva imiterere nyakuri y'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'uriya mutwe Patrick Nahimana yagaragaje ko bitandukanye n'ibyavuzwe n'uriya mugabo. Umuntu umutwe wabereye umuvugizi washinzwe mu ntangiriro za 2011 bivuze ko mwaka w'1996 utaruriho. Yakomeje agira ati uku kutamenya cyangwa se kwitiranya ibintu ku bushake ati ko umuvugizi wa guverinoma ya Kongo nisubiramo n'umurongo w'ibinyoma wacuzwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugira ngo rero bwemeze ko Red Tabara kandi ishyigikiwe n'u Rwanda muri rusange. Yakomeje agaragaza ko Kinshasa na Gitega kandi bakwirakwiza amakuru atariyo nkana bameze nk'umuganga wica umurwayi atabishaka kubera gusuzuma nabi indwara. Ababikwirakwiza babizi neza bacumurira ati abaturage ba Kongo naho mu karere k'ibiyaga bigari. Red Tabara yasabye Kinshasa kandi byibura kubanza kugenzura ibyo ivuga mu rwego rwo kwirinda gukora amakosa mu isesengura ry'ikibazo cya Kongo, amakosa kandi arushaho kugikomeza aho kugikemura muri rusange. Uyu mutwe washimangiye ko ubutegetsi ushaka guhirika ari ubwa CNDD-FDD bwagiye kandi ku butegetsi mwaka muri 2005 nyuma y'uko mwaka w'1996 bwari umutwe w'inyeshyamba warwanaga n'ubutegetsi bwa Bujumbura ukorera mu birindiro byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Wavuze ko wiyemeje kandi guhirika ubutegetsi bw'u Burundi kubera ko ari ubutegetsi bw'iterabwoba bwambaye abaturage uburenganzira bari baremerewe n'amasezerano ya Arusha yasinywe muri 2000 mu maso y'umuryango mpuzamahanga. N'uburenganzira burimo kandi bwo kugira Burundi igihugu kirangwamo demokarasi, bubamo amatora anyuze mu bwisanzure, demokarasi ndetse no mu mucyo muri rusange. Duhindure ingingo tuve kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko andi makuru akomeza kugenda avugwa nuko hakomeje kwibazwa niba abacancuro ba Blackwater bazarusyaho imbere ya 2023. Byari bimeze nka filime mu mpera za Mutarama 2025 ubwo umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro wa 2023 Lieutenant Colonel Ingoma yatonganyaga abacancuro b'abanyaburayi biganjemo abaturage abaturutse muri Romania abagaragariza ko bakoze ikosa rikomeye cyane ryo kwemera gukoreshwa na Perezida Felix Tshisekedi mu bikorwa byo kwica abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bari ku ruhande rw'ingabo za RDC nubwo bari bameze nk'imfungwa z'intambara babikurikiraniraga hafi mu bigo babagamo bikikije umujyi wa Goma. Ibyo byatumye batazira Lieutenant Colonel Wiringoma quickly ijambo yabwiraga abacancuro ubwo bari ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bitegura kandi kurira imodoka zibajyana ku kibuga cy'indege cya Kigali kugira ngo rero basubire iwabo. Abacancuro b'abanyaburayi kandi bandagajwe bikomeye cyane barwanya 2023 muri Mutarama ubwo bahanganiraga mu nkengero z'umujyi wa Goma. Bafatwaga kandi nk'abatinyitse kuko byavugaga ko abenshi barwanya intambara zikomeye cyane mu bihugu bitandukanye ariko ntibari bazi neza aho barwanaga nabo no kuvuga 2023. Urugamba rwo mu nkengero za Goma rwatumye abacancuro hafi 300 bamarika amaboko. Nyuma yaho bagenzi babo bo bari bamaze kandi guhunga nyuma y'ibiganiro byinjiyemo ibihugu baturutsemo. 2023 kandi yemeye kubarekura ku mugaragaro. Itangazamakuru rihari ariko itanga ubutumwa bukomeye ko undi munyamahanga wese uzagerageza kwivanga muri ayo makimbirane azabona isomo rikomeye. Na mbere yuko aba bacancuro kandi bamanika amaboko, leta RDC kandi yari yaramaze kandi kubona ko nta kinini bashobora kuyifasha kuko ntibashoboye kandi kwambura 2023 ibice byinshi cyane yari ifite muri Kivu y'Amajyaruguru. Byatumye mu 2023 kandi itangira ibiganiro n'umunyamerika Rick Prince washinze umutwe w'abacancuro wa Blackwater kugira ngo imufashe kandi kwisubiza ibi bice. Muri mwaka impuguke z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko Rick Prince ateganya kohereza muri Kivu y'Amajyaruguru abacancuro barenga 2000 bakomoka muri Colombia, Mexique na Argentine kugira ngo barwanye M23 ariko banarinde ibirombe by'amabuye y'agaciro. 2023 yafashe umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025 mu gihe leta RDC na Rick Prince byari hafi kunoza umusezerano yari gutuma kandi aba bacancuro boherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bakumire abarwanyi b'uyu mutwe. Umugambi wahise kandi upfa bahetekerezwa kubohereza mu birombe byo mu gice cyahoze ari intara Katanga.
Hashize kandi iminsi bivugwa ko abacanshuro ba Blackwater bamaze kugera mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo, aho biteguye kandi kurwanya abarwanyi b'amaboko gatatu bahere mu bice bihegereye ko muri teritwari ya Walikale, kandi ngo bafite ibikoresho bihagije. Aya makuru yavuzwe mu gihe Tshisekedi kandi yaraherutse guhurira na Eric Prince New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nzeri 2025, ubwo yari yagiye kandi kwitabira inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Jacques Shaban Ruko aherutse kandi gutera urwenya ku mbuga nkoranyambaga ati Blackwater ubutumwa buca amarenga kuko ati abacanshuro ba Blackwater bari ku butaka bw'igihugu cyabo, no kuvuga Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abacanshuro baturutse muri Colombia, Mexique na Argentine ntibazi imiterere y'umurasirazuba bwa RDC keretse gusoma amakarita gusa. Ibyo biha amahirwe y'amakuru gatatu kuko abarwanyi bayo barahavukiye barahakurira kandi bamaze igihe kinini cyane barwanira. Uretse kumenya ahantu kuhakorera ubutasi nabyo kandi biragoye kuko nta bantu bahazi ku buryo kandi bakorana nabo, kandi n'abakwiyemeza kandi kubafasha ntibashobora kugirana imikoranire inoze nk'uko byagenda kuri mama ya gatatu. Ibyo nibyo kandi byatumye batsinzwe muri Mutarama bahitamo rero kuguma hafi y'umujyi wa Goma kuko urubuga rwa kure yaho ati rwari rugoranye. Kuba abacanshuro kandi b'abanyaburayi bagera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bagoye cyane no gukorana n'ingabo z'iki gihugu kuko inyinshi muri zo ntizumvaga uburyo zihembwa ibihumbi by'amadolari buri kwezi, bo bagahabwa amadolari 100 kandi aribo bavunika cyane, bo bakaba kandi nk'ababaha amabwiriza cyangwa se kubatoza. Nubwo guverinoma kandi yakubye inshuro 5 umushahara w'abasirikare bari ku rugamba, aracyari nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'ayagenewe abacanshuro. Nta kabuza ko rero mu gihe aba ba Blackwater nabo kandi bahabwa nk'abatsinzwe nabo bagirirwa ishyari, imikoranire kandi ikadindira. Kimwe ibibazo kandi bikomeye cyane byagaragaye mu bacanshuro b'abanyaburayi ni uko leta ya RDC kandi yabeshye ko ari abarwanyi karabutaka, ariko bikaza kugaragara ko bamwe muri bo batabaye abasirikare ahubwo ko bari basanzwe bakora imirimo yo kurinda amaguriro manini. Nta cyemeza ko kuri Blackwater leta ya RDC nabwo itapfunyikiwe ikibiribiri ngo yoherezwe abacanshuro batakandagiye mu gisirikare cyangwa se batiteguye kandi guhara amagara yabo, babaye bameze nk'abambere nabo kandi bakwandagazwa ku manywa ihangu. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na mama kwa gatatu Bahati Erasto Musanga ubwo yasuraga abaturage bo muri Bushumba Pati muri teritwari ya Masisi mu kwezi gushize, yabasobanuriye ko ubushobozi bw'abanyarwanyi babo bwisumbuyeho bityo ko nta wabasubiza inyuma. Bahati wamaze kandi igihe kinini cyane ari mu bajyanama ba General Sultan Makenga yagize ati dufite ibikoresho byose, ntacyo tudafite, ntabwo kandi bazadutsinda, twe ibyo dukora byose turi kumwe n'Uwiteka, tugendana n'Imana kandi Imana izarushaho kandi kudufasha. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe ubwo yasubizaga Shaban Ruko yamwibukije ko Loni n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU cyangwa se Union Africaine bitemera ikoreshwa ry'abacanshuro. Minisitiri Nduhungirehe yamenyesheje kandi Shaban ko mu gihe abacanshuro ba Blackwater batsindwa nk'ababanjirije, yizeye ko u Rwanda kandi tutazongera gusabwa kubaha inzira yo kunyuramo muri rusange nk'uko byakomeje kugenda abigarukwaho. Reka mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru masaha